So hello friends, welcome back to my YouTube channel. Tini ain Bobby duktra no jotro phai kam ya payo. So friends, nang bar ano request ke ha Brewery yang entertainment YouTube channel income na mambo pandao. So finally tini yo chong Bobby nisin din nailare Brewery yang entertainment YouTube channel ni YouTube income. So bini yearly income phai do ke bini monthly income sa phai do chung jot Bobby nisin full details nailare. So okay friends, Brewery entertainment jes yaro nang bo photo nainu ekna Brewery yang entertainment ke ha comedy short movie YouTube channel che brang abok channel through the chuno short video keye inke comedy video brang keye flow inke bar keno chung entertain bini channel bai inke chung phadi naile nai tinio bo channel nimsing dio bini YouTube channel bai start ke ha inke bini tinin jora totals views rong sa bini channel total followers ba subscribers sa to inke bini yearly income monthly income chung bo business di full naile nai nam video pai thum jara nai to inke channel tan to channel subscribe ke tini bell icon on ke tini bodin ketre video upload khai ke na jo tamnes ka notification mai sam panda phadi ke chung video khobai thang naile na Brewery entertainment ni YouTube channel income. So let's start the video. Friends, song chini Brewery entertainment YouTube channel income bini joto details tomo bini joto su YouTube channels ni data tomo chong naile nai chini socialblade.com website ni through chungbono open kenai browser thangye. So okay friends, finally chini socialblade.com open ha. So okay jang ba ching khau bai bo jang right side bai rawa chong Brewery entertainment YouTube channel ni mong search kenai ro search ka henkeno bini YouTube channel ni mong ro phaiye finally Brewery entertainment Brewery entertainment hiya chung ro search ke hanke bini YouTube channel ni murawa phayano phainai so onke nai friends rawa Brewery entertainment YouTube channel chung joto no siyo ke ro bangmo no bodin ke channel mung rini male tong ar chung je simoding bini channel ke bo puila je phaimo Brewery entertainment bono bini main channel so onke phadi chung bono open ke nai lene tawa okay friends nadi chung bono open ke hanchike bini joto su details tomo bini YouTube channel ni joto su details tomo rawa phaiye no phane so puila naile makik ma bini YouTube channel info start ke anke chung rawa na hanke November 15 2013 inke actually friends bole bini YouTube channel start ke maya bo start ke moka bini je mail open ke mo bini je bo YouTube channel Gmail open ke mo abo account create ke moka 2013 no inke bini videos sorry bini je channel start ke mole bisi balu yakona 2 year ro kakna I think 2 year ba 1 year 2 year bodin keno kakna abo lampa sisu yan to ha inke friends bo bini email sampai kolom mombo ye bini email borok ke 2013 mo ke bini mail open ke mono rofno mon kause inke faji friends bini total tinin jora video upload mo ke 80 khan video tinin jora wa bini channel upload ke habong inke bini total tinin jora wa subscriber na hansin ke 27.6 k subscriber tinio bini rawa channel tongo means 27600 subscriber ba followers bo channel tongo okay bini total views no chongna hanke ro chongno mayo 45,67,932 total views haya so okay friends faidi chini main topic naile market bini income nang ro naino makna estimate monthly earning bini bo YouTube channel ni earning ke ro of no okay na friends bini ro earning no mo $863 chongjang no la sia moming ke bole lowest income no chong na ya chini highest income bini per month on sa phai abono se chong nai lene ro of no moding ke bo socialblade.com of no moding ke 863 bini income no ya to $863 but friends ang na no sawo bo socialblade.com chong nai mo exactly ya inke ro 800 no mon jaga bini income ongmayo 200 300 fo ong to mayo inke arpa exactly ang pono saso maya mami ke bo software le jonole exactly le no maya ani YouTube channel to sa ani po to hanke ang brang bai malai nai brang bai malai real interview lanai bini YouTube channel ni je bung samung khemoni joto su bini rawa struggle khemo joto chung nang real video ba real interview chung lalai nailene arpa taun jara ole chung bo website ni through no chung analyze khe nailene songke five friends chung bo 800 no calculator open khiya Indian rupees so convert khe nailene mini monthly unsa income phayeto songke ro $863 to ke chung bono $863 ke chung bono to uchip lah chini $1 ni 79 rupees ha ana mo chumbono $863 no 79 rupees ba ke convert khana inke bini total amount fine 68,177 rupees per month bo bini YouTube channel through the income no yeto but friends bini 68,000 le phaya bini ro phaibo bini sponsorship bek mabela singa bini 20 to 30,000 phaimayo bungjo dise sponsorship bang la to hanke bini YouTube channel ni income 20 to 30,000 bini per month bo channel through the income phayo so inke friends nang naino maikna Brewery entertainment YouTube channel ni income
इनके चैनल लो थांगे subscribe ke krok nai support ke nai maming ke tini bruni comedy channel bisi krui YouTube ang asu nuk thaya ke bo brang dono sa kaham ke thongye to ke brang chuno bari ke no entertain po kheu so aram boy jong brang no support ke nai maming ke sok sing sok ba jong support ke nai ke brang phono treng kha ba chaye samung tang nai ke brang channel lo ta ke brang ni income ro phono to nai so ke friends nang phono boding ke YouTube channel create ke di nang phono nang ni je rumo simo phno di ke nang pho boding ke income kemai bole trele income le komia maming ke nang bis kamo tharo tre channel to income po to songnai armi nang YouTube ni through ding kaham no income kemayo so inke friends tinin jorale basu no bo video nang nai no maikna Bruri entertainment YouTube channel ni income 20 to 30,000 bini per month bo channel through ding income phaye to tawa so inke friends nang pho boding ke YouTube channel dai print start khedi rungang ka ani channel lo nang bangma nai mayo breke YouTube channel open khenai ma khenai ba no details to inke nang ein channel thaya check khemayo so anke chong next video ma lai nang comment box o comment kedi nang next videos poni nai nai ang abono to ye videos namnai so tin jora suno jotono khaksa so anke friends song nang nai no maikna Bruri entertainment YouTube channel ni income so anke bini income boni kino phai to anke nang bono support kedi support keke bungte bini channel tornai inke bungte jono kam video to yipnu nai inke bini monthly income no hote chong khna future te kam ke nai lemenai so inke friends nang po YouTube channel create kedi YouTube channel create kiya nang bona ni je talent tumo abono nang show kedi boni ke nang short movie post na lai mayo inke nang personal blog ro post na mayo training ni je nung nini talent tumo nung YouTube video kiya nang bono kaham ke audience to no fudi inke ni joto channel audience paine asu ni income puno toriye thanai so boni ke nung YouTube ni through the income kemayo nang YouTube channel income YouTube channel through the break khenai income ro break khenai channel break create khenai nang siang ka ani video check kedi ang bangma video bo YouTube no to yes namo to inke future ang bodi khitre YouTube ni tips tricks dinai inke nang an bo yes ani channel subscribe ketendi bodi tre bis kawa video mai son mo pandao so inke tinin jorale asuno